Yang Punamapu Sharatchandra Sharma Impact News ki Manung Taram Luxury, Manung Takhellambam topic say justice for fake encounters victims Saibani, fake encounter the Sigrava, Sigiba Singduti, Tasengbuti, later Mina Sigramina Kangaroi, the Wadabu, Imung Manung Lehoriba, Imung Manung Singduna Tahoriba, Awamashak, Baram Sadana, Aduga, extra judicial killing Habani, Baram Kangandana, Adagi, Whale Pichar, Chatatan Hat Kiba, Imung Manung Singduna Tahoriba, Awabashing. She Justice Pangba, Habadi, Wild Bichargi, Achumbadu, Pangbayabagi Matamdu, Yorabra, Habasini, Yorabra, Hisi Karide, Kanak Noharakanda, Hujik Supreme Court na, pay encounter case in Siki, Lankaliki 1528 key case to the Gi, selectively local Lakanda, Masi, Tijallo and Harakoni, Tijaloisi, CBI in the same way society do not. Tijan Basi, Mangamisam Sandaba, Sandaba, Murakanda, Tenkang character habitat, Taru competition from the Wale, CBI officials in Supreme Court, Kokotana Zedek Paseaduka, Hujik Singarang, Mandi Gema, Lake Reduka Mamangi, Week to Su, Alok Barmina, CBI director, Chekolakanda Carino, Tori Monse, Matou Tardi, Sienaba, Singdu, Castadil, interrogation chatter. Chaoba instruction is a Lady Bafum CBI Yaduga, Hujik, Oida Bafum, the Harga Manipur, the Lieutenant Colonel Darambina. Mana lading either official man lading either Pang Tokiba, Adugumba, I henba, Mihat sing the Senaba, I henba, Mihaki Tong sing do Pongor push number Murakanda, Hujik Laibo upon the pay encounter, victim singi, Pangpam Tokpa, victim singi. Family Singina, Achum Boils Pangbado, Matamdo, Nakshala Rahibagi, Wapam Sida Kanazar Tanzani, learning in Piripagat Singdi, a Yeritan Pambiri, Rakesh Meihoubam, Director, Human Rights Law Network, Manipur Unit, Oja Rakesh put Yanan Taramuxari, Aduga, Hek, Choaquigi, Oja Rakesh Meihoubam, Oil Lincoln Piripaci, Paojel Chaoba, Senior Reporter, Imphal Preparation Chaobu, Ahanbamuk Taramuxari, Aduga, I hate yet a Tanga Family, Renu Takhellambam, President. EEVFAM ni ay Renu taram noksari yanan say Rakesh ki baroina being a lawyer moina yanan ba illusion observation say hanjan thinga character CBI si kokotana di chaire ngange adu maroina karigino suk thentere base pi khiba matam singdu saigi deadline sing se amata khoigi kaitare mapung khan thau pangtok to hype tai huji ai se mathau tardi mi hatpada seneba security force singdo police wagera saran force wagera Army वगैरह कस्टडियल इंटरोगेशन चथो हाइबगी फिल्म से लाख से ओजा राकेश बीइंग ए लॉयर मन कमाई नहीं बिगेस मसी सुमे अखोगी भारत की टॉप कोर्ट सिना खलम बना CBI हाइबा से प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नि लेपाक सिगी अदुना मखोयना यामना एग्जाम्पलरी मोंगदा इन्वेस्टिगेशन सबके तोरकनी हना खलुबनी अदुबु मतम कयारगना थारे अदु मखोगी Progress is a chataba, Asida, high Kogi, Supreme Court, Kang Mangam, CBI officials, including Mugi Director, Koraga, Madu Zaiba, Adu Karino, Hana Hangbasi, Masihona Sani, Adubu Tang with Tangna, Akoi Mamanda, Uram Naba, the Mangasidi, Supreme Court, Karagas, Manamon, that Audo, Kodunukota, Udagidi, Ani Power discharge seat, Ani Tigabelore, Hadena, Ani Power Tagale, Ani the police, Puna, Kogi. Accused had a police personnel Taramari, Senava, Hojik, Kota, Sarsi Takatana Lede, Akoi, trial Honobuki Tarang Lani, a Matang Sidaina, Tamziling Mada Karat Tuzin Madi Kalevani, Adu Masi Motadi, a Kogi, Ladyba, CBI official Singdo, Ada Makoi si Kogi. Supreme Court na Kanba, Makuji Sibok the Hirambaya, Tawagi, capability, Lani, and a Kaludo, Modu later than a Tenganavagi Maramam Ovni, Aduna Maramoda Hujiti, official Amamsu, and Ohana level Timdagi, Masimu Haji Hangalu, my official Sinsida, my Matemba, a sister Budo, Hangalalu Hava Supreme Court later. Adu Masai, Tambigi Bang, Masai, custodial interrogations here. Masi Yamaru about Tangaxulai, Leva. Adumu Supreme Court clarify to Madudi. Yes, no doubt, custodial interrogation Rito Havani Aduga, Madu not Bunamak Yakimoto, Wodavani have the idea that Kaletoro, Madu CBI, Moy wisdom that Moina, Sinet to me, Sinet of Munto to Kalagatoro, hiding a Havani. Adubu trials at Habamatam da, Akogi
yaithok esin asi leitena ba speedy wa trial chaki tawge hare bodi accused sing se pulap custody da thamaga trial to go numita poraga tawbuduna khara mangam sangani aduna trial to matam study kari room matamda accused ama laktaba ani laktaba mai khudong chada mutu laktaba matamda case tu chathaba yadadana makha chathaba yadadana accused yawdrgali sakhi lobu yadre to doctor hai mayama mamang na thokpo thengnei aduna adu musni ngak thokke harigadi adumuk pulap adum kano da in custody le helaga bichar tawbuduna su thunabagi masa amo oigini haine thamjani okay isum sana apex court na piriba mathau karagati custodial interrogation chathoba yani haibe ofam thambire aduga yes karium kanda trial chathoba kanda koige mangam sana ba haibe tai accusation tawdunna ba accusing si tangai padana custody dum lobu yawi film ni oja haibe sam sam dare kanda amarom the head is a whole supreme court na piriba supreme court ke hanta ki achigi significant observation se CBI de maron thamai wafam sing se CBI saibudi saibuni aduga hanta ki maron tangai padradi custodial interrogation chathoba yani se yes mayai gardi hapadi male thabak to su mangam san gani haibagi acho thajabuduni renu ifam gi site gi maron Dharambir Singh na being army officer omaina yam mathau laina phongdorakpa aduga tawriba thong singdu yaningdaba aduga marik chumna mana note sing tawchalaga phongdorakpa tangai phadana husikti honorable court ki kari gi jaga affidavit yoroktana khotana court ka ita chathabi film la ado court lai bani ne yam ka hana ado manung sunu changdraga su maron ifam gi site thakar puchu thamdi thami karim kanda ifam se swaide thokhiba maroina hujik se ngasagi leikhidraba family singi members du punjalakana semba association namani adubu heroic ki kari gi thongojam heroic ki kari confession su leikhidabdinate handaki army officer adu su lieutenant colonel gi rank ta leba army officer amna mathongna leina sumaina lakpase masi kamai phawi aduga maroina matamo ivamna mathanda ngaiwadona leikhidraba singsi justice lawrambado maroina हाटप सिंग चेनब सिंग इनसाइडर अमना मरम लेफ्टिनेंट कर्नल अमना सुमाइन थोई हाइबसे माना मिन उबा खंगोबो थेंगबदो मादि लेरिम ऑफिसर ना थेंगनरगा हाइदोरे इमनी स्वाइ से जस्टिस फंगबगी माइकेदो नक्सलकबगी आसाम उब्रसिने हमदा आइना थमजनिंग जंग सागी लेफ्टिनेंट कर्नल धरमबीर मा अमदि मागी नुपिना मोय केस खरदगी सुमाइना Manungi wadi di khara di leigare dubu thoidongna topa pandragasu hata samaina fake encounter Dimapur amadi Guwahati da thokiba fake encounter hai da moi constituent male pharaga moi mi taret male moina pharaga hatpase aduga ahum amadi dead body chupang dead body chupang phanggiba male am khara di phangba male aduga kharam di phangde adi ngarang nahan gi affidavit ki mana court ta submit tawgibadugi warol gi matung in haiba hairagadi adu mahangna sumaina army singi marakta phauba chatharam liba yamna tamthiraba haitare mi ama je pharaga ot pan neiba yaban neiraga moina hatoga phunjale ka haibasi tabra damo hana khoina fake encounter gi si putho na asuk yam kana tawringai chairak asida sumaina army gi achouba lieutenant colonel amana मोगी आर्मी मनुंग ना हाना तौरम अमोप मैम उथोक चरकबदो मसी मणिपुर फैक एनकाउंटर तसेंगना सुमाइना आर्मी सिंजिना तौनिंगबदा तौवी कुसीदा मणिपुर हाइबा सिदैसिदा आसफाजिगी मरुमजिदा हालमिबा मयामजी तसेंगना अदुदो हुजिकसे लोइना थोगले मरुमददी मसी यामना थागले मरुमददी को हाइदि अखोय इफंगिदमक्ता हौजी सुप्रीम कोर्ट दा अखोय केसीगिदमक्ता सीबीआई ना जु चावना इन्वेस्टिगेशन दा लेरिबनिना सिदैसिदा अखोय जस्टिस अमा पुरंगना बखोनबददी यामना अचौबा मकोइना मतेंग अमा सपोर्ट हाइतारे सिगी मागी हतक थोलै सिबा कइनोजिगी एफिडेविट सिगी वारोलसे अदु अखोइनासु सिगी केस सिदा सुप्रीम कोर्ट ता यौनबा अखोइ इफमनाजु अखोइ मसी गी अंगम्बा थाकता अखोइना यौहनगनी हाबदी हौजिकी हारिबा मोगी हुजिकी मा लेफ्टिनेंट कर्नल फोंदोरेबा केसिगी ओइनादी अखोइगी सुप्रीम कोर्ट की लिसिंग अमा चंगा को निपानगी मनुंगदी चंदे तौबदबु हारिबसिगी रिपोर्ट सिदी मोइना मांगरे हाइना ममांगी 2011 गी कइनोगी अगस्त की 33 पांगी केस ने मोइ फागरे काइना हतक सिगी उरि नगपाल सिंजबुंग लेक्तगी मोगी जोन हाइब्रा मोगी जिप्सी असीजे मै असीगी मोगी फैमिली नसु मोइना ताकपिरकपगी मतुंगिना मतमदुरसु याम कन्ना इरांग होगी हाइदी फाबसी पुथोर उफाई और फादि हाइबसिगी इरांग द
मखोइना दिमापुर पुलिस DGP लोइना सिलोंगी कैकागी मोइना अदुगी केस खरा थागिबा अदगी DGP दे एप्लीकेशन तौगिबा मयाम अमदि लै अदु मतमदु मोइना फादे हैना लोइना थौंग्रिनेबा वफमजे पुथोकपा ngamदा namsala थौंग्रिनेबा अदुगा इमुंग मनुंगदसु यामना चाइजे सीग्रगा आइगी इचानुपादो सीरा तार लेरमे मफम हारगदि मागी मथौ मंगमा पांथोखरगदि खितंग नुंगाइजगदोबा तौबदबु हारिबसिदि मफम मरांग खंगदना हलकदरा हलओइद्रा मचा अहुम लेरिको अमरोमदा हारिबा केसि मतु मचा लेबा ngakतनी हलकदरा हलओइद्रा हाइबगी नुंगाइतबा अदुगा सीग्रिरा सीदेरा हगजांगजु फंगदबनिना मखोइदा family da yamna sokpa thamoi sokpa thodo ma khangni hatakise ado makoi na haisi hatakti sahi taret phare hai ko makoi sahi taret ni 2011 dagina sathar iba moi tumina leirobani makoi case to high court ta tawbudu huji pura close makti tawdraga su pura case tu gi maka chathaba yadana leirakpani ado tanja chana sahi taret ki matung da khoi iphangi ju yam kanna huji akhoi supreme court ta case gi yamna khoi na pressure tawringai marak sida असुमायना हाइदोक पिरकपसी अखोई नमक्तदी यामना लाइबक फबा हाइबा तारे अदुगा हजिकी हाइरिबा केसी दैसिदा अखोई एनेक्सर ओइना मणिपुर जु असुमायना आर्मीना मणिपुर असुमायना ओटपन नैरगा फारगा मथों मरम खंगदना मीजे मांगहलिरा सीरा नत्रगा सीदेरा इन फैमिली द फाव कंफर्म तौदना मखोइना थममिबा अमोटपसिंगसे मसी अखोई सुप्रीम कोर्ट अखोई सोइदना थमगनी अदुगा हाइरिबा हुजिकी धरमबिना माइना लिस्ट आउट मी खरा पुथोकपिरकपदो मी सिगी हाटपनी सिजिदा हातौने हाइबा सिंदु अदुगी सिंदु अखोई फैमिली ओइना पुनसलगा हजि मोय अखोई इफमना हाइदि इफम हाइबदिसु अखोई यामना चाउना अखोई याम तौरे हाइबगी मोय मतेंग नाते तौबदबु अखोई विक्टिम फैमिली ngakतनी आसफाजिगी मरुमदा हातोक पिखरबा मयामसिना पुनबस ऑर्गेनाइजेशन निना हाइदि अखोई मसेन पुलगदी मखोइदसु कितंग पांगल थोकना तौ थबकसे तौबा ngamgadra हाइना अखोई मदुदा अखोई खोंग थांजिनबनी अदुना लाकदबा मतमददी हुजिकी हाइरिबा हुजिकी दरमबी सिगी केसे अखोई हुजिक तुमिना लैरोय अखोई चपचाना लैरिबा इमुंग सिंगदुदा अदुगा लैखिजबा सिंग असिगी जस्टिस पुरंगनाबु होनाबदा अखोई इफमना याम चाउना थौदांग यागनी हाइबा वफम जै थमजगे अदुगा ngसाइगी तमोना हाबिबा जस्टिस फंगनबगी दमकता आशा याम उब्रा हाइबसे हौजिकसे ngसाइ खोइ तमो राकेश नजु पनगरे कैनोसे हुजिकी CBI गी मखोइ केस अनि खक्तदा चेनरीबा पर्सनल सिंजे मोइ 13 ने अदो सुमाइना मोइगी अगस्त की तारीख 23 दा मखोइ सिंजी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एपियर टोन हाइब वफमचु कोइ ngaraंगी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग रिपोर्ट कोइ उबा फंगी मसीमक केस अनि खक्तदा मखोइ असवामना तौरप मतमदा मोइ 13 चेनरी हाइबसे अखोइदा तौरिबा थबकसी अखोइ खितंग माइदी पाक परोम द संगसलब्रा हाइबगी अमना तौजरीबा थबकसे वादि याम वारे तमो अखोइ वाम वासु वारे ने याम कुइना ममंगले संगलबने करिम क्वांदा निंगहनबसु पाउदबदि नते अदुबा नवार स्वाना मतम सांगना लेरेबा डेवलपमेंट्स द यस real hope हाइबदुनि मदुनि जस्टिस फंगनी हाइबगी थाजबदुमदि मांगद तान लेरे हाइबनि सम नारे कन थैंक यू इबम रेनवाई मथंग राउंड दम लाक्सके चाव मरोइना थमजनिंग बसे अनि खंगनी चावद थमजनिंग से मरोइना हदकी ngसाइगी धरमबीर की वाइफ ना हाइबतै अंगांग सिंग पुथोरकांदा पीपल्स कोर्ट हाइबतै इमाइबिल सिंगी ममांगदा मनाक्ता लाकपा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सिंगी मनाक्ता अप्रोच तौरपा आइन खनबदा वेज लेतम नते असम राइफल की आर्मी की मिलिटरी पुलिस है लेरकांदा इवन चिंगदब खोनब लेरदी चेनब सिंग मोय अदुम पाइखचब पोनी सम मनुंग सिस्टम लेदी लेजरे थाजदबदैरा माइ नुपाद उल्लिबा मोइन उल्लिबा बिहेवियर एक्सट्रीम बिहेवियर मरम ओरकांदा मंगोंदा थाजरक्तबी फिवम लाकगी स्वाइसी ओपनिंग मा प्लस होजिक्ति मा एफिडेविट मा फाइल तौरे मरोइना स्वाइदा सी चेनखिबा इमु मनुंग सिंग करी चतना चावबा चटपीरकांदा रिपोर्टिंग अमा यामना अखोइगी इम्फाल प्रेस के फ्रंट पेज उमदि पुरा थनग्रे नानगी दो अमरोम दायरदि यामना फजब मिट माइ पांगबा याबा रिपोर्टिंग हाइबतै इन्वेस्टिगेटिव अखोइगी रिपोर्टिंग हाइबतै अदोइदा फैमिली की लेरिबा लेहौरिबा अखोइ फैमिली सिंगदुगी victim सिंगदुगी फैमिली मेंबर सिंगसिगी मखोइगी एक्सप्रेशन हाइबतै करिंबांदा सी चंगे सु खंगदि खंगदबा अदुगा हालगा फुमजन ग्रे काइन ताबा नत्रगना भमदै फारगा स्वाइ पुथोगा हालुबदि काइन ताबा कांदा फैमिली सिंगी रिएक्शन तो कितंग शेयर तो बिबतै चौबंसे अखोइना पाउ थिजन कांदा अखोइगी इमुंग अनि हाइतारे हाय अखोइ पीएल दगी असिस्टेंट पब्लिसिटी सेक्रेटरी जिप्सी सिगी इमुंग अदगी सतीश सगोलबन थंगम लेक्तगी मसानुपा बीए तमिंगि मांगिबा
moi imung manung demo khangam driba hoi masana paze hat kre langtho me phumjal lame haibaje khangdriba akoina press ama oibnina akoi thijalure kanjida akoi jam chawba ethical question ama lei haita gadi imung manung san kanja aina nasana padu serious main tawna kai wakhan khangi haibaju akoi da kari haitare akoi yam dungai taba robot max na tamni na hoi kamai tawna approach tawgada ge haibaju yam lu pot amane adu akoina sum ethical mongom da akoina thabak taw kanjidi paw akoina hangum thokuda hanga ganda matung tarak kanjida akoi khabar do pabira kanjida moina isana palbu leitre haina khabar gi thongna khangmasina hena kitang ethical oina khalle ko ai mot ki wai ni ko se ada ethics size di mai wakhan su khalere mai gi leiba publication house mutung ina lere adu sai gi hamba question da lieutenant colonel Dharambir na tholai kari maram gi no hai kan di mana magi affidavit phongdo pase ma se sahi kunthai thoi shure mana army di yore se para commandos ne ma se yamna khoi gi trooper am hai tare mana ure is Kargil war da ma jam sawa key post ma mana capture tawi Sri Lanka gi LTT da kamna budi yawe aduga ma masamak se Mumbai gi akhoi gi khongman amada men holam da worker ani tawa kan sida ma songdar kan mane mana exemplary magi bravery hai tare thona phaban nu pane ada ma se M sector gi corps intelligence surveillance unit aina magi intelligence ki sida leiba M sector military sector ki sida leiba ma se commander on leiba na se sida magi nupi ngang lai ngai ma se phabi re without any reason adagi magi posting matang na yam phak tabu me am lere maram di magi nupi sna military grievance cell yam song le magi army gi su paramilitary gi su adu chatna police ta chaliba high court of Manipur da keno to tharaiba magi petition nama habeas corpus ki ai was mang re na whereas Dharambir masamang jo hai nimitrani hena ma military police ki custody leibani ma thaw ka sham kan pi binate masi engon victimized to buni victimized to isna kari maram gino 2016 da mana same unit sida leinga se Dimapur leinga sida Dimapur da leiba kangu singsina mi je phara ga Dimapur dagi extortion tawba phara ga nampu da lupa crore rom loba mama masam phara ga lupa crore rom lowe he same intelligence unit sina mu Satish phara ga mu Washipur ki jungle siljar manata ne hatok pire ahum subada mu thiba khangdriba hoi gi gypsy krai chakrino ju khangdaba ma si phar kan sida hujik haiba unit ki mess moi gi chakcham ji maning sida Dimapur gi leba ranga pahari cantonment sida ma se hatuko kan sida phumjin gi haiba ne hujik maya si bakchang ju lerem ju ai ko if kari gamba Dharambir gi confession na chumta gadi hujik laiba poti ngasai gi CBI gi pot am haibi gi bido CBI gi akhoi Manipur de akhoi mamna CBI hai ta gadi yam thaloi mom toy hai CBI je mayam khana haina ko di according to national statistics moina charge to bugi rate se cha da 12% yau de have very yam thina name hai ta very low akhoi mamna CBI sino ji kashunati have mani India gi paleba sarkar gi moidi singjeng ne na is hatchet of the government na haina ne aduna BJP na pale BJP ki khongjanam tawba Congress pale Congress ki tawba alliance lere alliance ki tawna baiba Department of Dirty Tricks na haina rabane ba CBI aduna Lieutenant Colonel Dharambir na ma yuji hai affidavit sida tharap ka da ma CBI thabiu haidir NI da thabiu na haiba NI ngrang yam thong hau ki pharis ni ko sorry red to se nongoi pharis ne sigi se karamba investigation body ta ka da di phagani hai du even Dharambir masamang na bo CBI thajadre adu moi statistics na su charge to will level jam neme jo hai hujik toriba Renu goina habiriba 1528 ki case manung jida moina drag tori se court ki supreme court na moi je mana leidi da kha bane hujiki court la os mai to noi case kamai tori ge pikalo hai baje da hujiki hai ba case myam sigi yam thina anemba yam thina slow pace am chali adu anyway good news kha di hujik lakti lai Dharambir gi hang court appearance lai makha tagum ba sikum myam ji tholok ta ga di akoi hujik lai ba hana gi moina ot nai gi myam adagi misam mama phara kan ji nongoi pulla kan ji da akoi gi nongoi na ka thok pa hai ba ji is not a sign of bravery kwai da gi miki thi gi ponen na ai gi personally loje hai tare nupa thok na dum nongoi kamna daga akoi gi ching man do gera swai do gera ka thok na ta ri phai but khudum chalaba mi mo nongoi ka pa hat pa ji adu di fake encounter jong singi hujiki hai ba sidi fake encounter na te is simply murder
murder ne habdi PLA ki gypsy hale se fake counter na te fake counter ji nongoi mai ba nama kapa kan ji grenade am thamjale na ta nongoi am thamjale den mana kapa puni hai kan ji to goi wai ni huji ki ji mi phar tumi na phar kan ji tumi na pora kan ji thang na le laga nongoi nam kapa ga ha laga phun mane this is not fake encounter this is murder cold blooded murder ne ba adu ki pot to pirak ta budi huji thole tholapa kan ji da nongai te sina koi ifam koi di thole huji smai to na moina mateng pa na ba imung manung gi but what about the other civil organizations Manipur level civil organizations am lor me hai tare go back Indian army repeal AFSPA remove AFSPA na yam lor me ba huji ga hai organizations sing ji kai sakhan gi hai question am yam chong hang ne am sule AFSPA yi matang ju yam amuk sa hajin ning ba na pabina mani handa ki khoi gi North East security gi review committee gi report handa Lok Sabha gi both houses at table to ni BJP gi MP khoi state ki Pawan da sahib su yaw ni adugi report to the AFSPA gi makha dene myam na loina mak si tori myam se where suji gi report se palle ba armed forces special power act se Manipur chalai se center na thambanate for the last 38 to 40 years masi state masan thamjawni autagadi Manipur praja sing se pali ba sarkar myam na uchchai kan na khoi apang masi ba ha question na sogum sule ba moi su they are equally at fault lasu tri kai no ha question nam sule okay ai mathang long dong lo ke thank you chawa oja Rakesh maro hojik lai se साइगे चुम थमकपदा मेन ओइना ओजाने खंगबिरमने बिंगे लोरे मोन हुजिति एपेथेपेट पिदना ऑनरेबल हाई कोर्ट की मांगदा ताले रिपोर्ट अमने दबो सिंगासी खबरदा कइदा सुम यावनबदा मरोने जिप्सी की केस से अमुना हांगदोर बडी ओपन तोरपु याबगी चपचाबा थाजबले गाइने इनरकपा दुगा करिम कांदा साइगे करि हाइतारे चावोन थंबिरिबा साइ इवन धरमबीर हिमसेल्फ लेफ्टिनेंट कर्नल ने दुगा मासु यामना डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर अमने even himself is not having trust, having faith with the CBI having some Narakan the NI in the Paliba. So area sing say even 12% has the name of Malay come with the charge sheet. Case for the Mayam Pirasu Yam Handel Toroso, 12% kept charge sheet Takapangam by say Mark Yam Pang the Biwa from the Rakesh. Shigi any symptom hana come my opinion happening is. Han Bagi Darambigi Noda Magi disclosure Haitare. Shigi Matang Sida Nasagi GM Zangzogi Wafum Pangre. अदेगी सतीश थांजम सतीश की अखोई शिलोंग दा लाइक तम बांगांग दुगी पल यावरे अदेगी मोय अहुम दिमापुरी फारगा असम की कनो दा लंथोंबा हातोगा अदु मफम यावरे अदुदा मरक खिदा ngसाई असम दा लंथोंबा मोय अहुम जे मसीगी मतंग सी दंग खतंग आई इलाबोरेट तौजगे मोय अहुम सी गी मतंग सी अखोइना मदुगी ममांग दसु जरमबी गी ममांग दा आर्मी ऑफिसर अमना मधु मथा थोंबद इबगी वफम म लेगरे अदुगी कनोदु इबदुगी मतंगदगी अखोइना मधु मीडिया द यावतन खोलगा तौदगी मधुद युमफम ओरगा हानादि मो इमु मनुदी खंगबनति साइन तौ खोग्रेसे अदुगी डिस्क्लोजर जो लापदगी अखोइगी गवाहाटी हाई कोर्ट मारमी थौग थोइदु असम की मनुंदा नागालैंड अमसु असम की मनुंग थोकपुनिना अखोइ सी कोर्ट की जुरिडिक्शन की वांगोद लई हाइदना गुवाहाटी चलगा मधु केस थाई गुवाहाटी हाई कोर्ट ना मधु खनर मतुंगदा हौजी हौजिक अखोइगी मोइगी हाई कोर्ट की हुकुम मतुइना नागालैंड पुलिस ना SIT म सेमी सेमगा हाइरिबा फिजम गरी छागी मोइ अहुम सिगिबदो अदुगी मतंगदुमा हौजी हौजिक SIT दु सियली SIT दु इम्फाल दसु लाई इमुंग मनुंग उनदना उहोबो खोलोबो सिम हौदगी मिसिंग मोइगी स्टेटमेंट लौदना तवि अदुगा ngसाइगी GM चांगजोगी मतंगसी हौजिक अमुकना ओपन तौबो याबसे हानसु अखोइ कोर्ट अप्रोच तौदना खोतना थिगना खोगना तौग्रबनी अदुबु ngसाइगी लंगला लंजिन थिबु फंगदबा हाबिदो मदु ओइदना अदुम लैखिबनी अदुबु हौजिकती यामना दायित्व लेबा आर्मी ऑफिसर अमना एफिडेविट इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट पिरक्तना सुमाइ तौबुनी हे हाइना हाइबा लेरेबनीना मदुगी एफिडेविट रिलाइट तौरगा अमुकना कोर्ट अप्रोच तौरगा मसी अखोइगी क्रेडिबल होइबा अदुगा इन्वेस्टिंग एजेंसी वदा ngसाइ कनोनसु पलिबा ngसाइ NIT दो NIT दा सिनरगा NIA दा सिनरगा तौबिउ हाइबि याइ इवन दो NIA गी एकता सुमाइना अतोइ अतोपा ऑर्डिनरी केसिंग करिसिंग मोइना पाइबगी वफम याउदे मोगिदी टेररिस्ट बइनबा अदुम मोइनामक सुप्रीम कोर्ट अमचु हाई कोर्ट ना हाइबा हुकुम ओइरगदी कनो खुदिमक एजेंसी खुदिमकना मदु फॉलो तोबताई मदु NIT ना पाखर पछो मोग यागनी ने NIA ना पाखर पछो यागनी नारे कांदा होय थाजदब खरा लेबा अदुगा मरुइना ngसाइगी मोरे खुदुंग चातब खरा सुले रंबा याय मदुदी चार्ज से केस मयाम हैंडल फन तोरसो अमा तोरसो
12% कुंबदगी चावबना थंबिबदा मखोगी ट्रैक रेकॉर्ड है बताए स्वाइदगी हेंद्रदी चामद ट्राइथोई फंगबैसिदी मार्क्तदी फरक तारक नेमनते याम फरक तारक फिल्मनी सबनायरगादा स्कूलदगा ओरदी कॉलेजदगा ओरदी तांथोरक फिल्मनी मनजन तौरगदी लेरिबो ओरैबो फिल्म सिंगसे अइना रेनुदा लाक्पसे ब्रेक अमतंग लोथोकसगे दुगा रेनु लाक्सगे दुगा मरुइना अइना रेनुदा थमजनिंगी वाफमसे नहानगी साइगी जिप्सी की करिगी मतंगदा मेनोइना मागा चमिनबा अनिदि सुय है चमिनबा सु हुजिबुक तो मसक खंगदबा मागिदि मोनि इचम चम बाइ सु पन्दि पले आइरे सुम येंगबदा इफम की साइट की मदो थिबिबा लेब्रा हुजिबुक तो मजु मसक ममिंग मरुइना प्रजा सिंग सु दुम खंगनिंग एरिया दि हाइबो चावबा चावबो खंगबिब्रा खंगबिद्रिब्रा दुगी कनो तुमतंग होरेन थमजरके कितंग सेम सारा लेबिबतै ब्रेक के मतुंगदा इम्पैक्ट न्यूज की मन होने येंगबिरिबा पुनम खिफमदा थुना पुदुना लाक्सगे इम्पैक्ट न्यूज मियंग तादुना लेबियो ब्रेक की मतुंग येंगबिरिबा पुनमकपु अमकना ताराम नोक्सर रेनो गसाई मरुइना जिप्सी की मतंग अखोई यूनिट मेस्ट धरमबिरना पीबा गनो दुई मतुंगिना यूनिट मेस्ट हालगा अदुई मनिंगदा फुंगिबे मतंग से इनोसेंट मागी फ्रेंड नमसु याविदि हाय इबम की साइट की हाइरिबा सिंग सेपेट लंगलांग नि खमदा इबम प्रेसिडेंट ओबिरिबिना खंगबिरमने गले खंगबेदि लेखिदबदु कनाने हाइबना तबा सम सम नारे कांदा थिनिंगबगी कितंग कना बोरिजानो काइना थिबगी थिब कांदा करी रिजल्ट फंगे दुगा इवन सतीश की मतंग सु आइन खनबदा अतोपा ममानबा हाइते ममानबम सु याव वाले मिंगदि हुसिपोगदि खंगत्रिबा दुगा प्लस अनिसिमा अदुगा आइना मरुइना अमतंग खंगजनिंग से हुजिकी जिप्सी की छत्ती छोई करी फैमिली से हाना ऑलरेडी इबम की मेंबर ओबिब्रा आइगे साइटे दी इबम रेनु हाइते रेनु आइना सुम कनो तो बसे मरोम दारदी एक्स्ट्रा एजुकेशन विक्टिम्स फैमिली एसोसिएशन मणिपुर से सिगुम्बो एसोसिएशन हाइबताई लाइबक थिबदगी हाइबताई मरोम दारदी मणिपुर दि तंगाई फदना मयामना खुसेमना पोरकपा अदुगुम्बा तमथीब थौदोकसिंगदुना मरम ओरकांदा असिगुम्बा एसोसिएशन से असिगुम्बा ऑर्गेनाइजेशन से लेहले अदुबु मसे यारिंगैदी अतोप लेबाकसिंगदि लेतबसु ओइसनो अदुगा करीम कांदा इफम की मेंबर सिंग लेरिबो एसोसिएशन पुलग खर लेरि सिंग से मेंबर सिंग से मखा ताना फे एनकाउंटर खंगदे अदुगा फारगा मांगनगिबो खंगदे सिना मरम ओरकांदा इफम की मेंबर सिंग से मसिंग यामदबसिनी अखोइना हेक अखोइ वखंदे फौजबा हाइते मरोम दारदी अदु मेनोना हुजिकी फोंग फोंग सारिबा हाटपा मोही फे एनकाउंटर की ओरसु फुमबबो ओरसु थौदोक थुकिबदि रेनु कुइग्रे अदु हुजिकता खंगे इमनिना हाना मोइसिंगी फैमिली अतोप लेहौरिबा मेंबर सिंग इबोंग की मेंबर ओइब्रा हुजिक खंग अकांददि मोइसे मेंबर ओइदोरिब्रा कमाई कमाई अदुम दंग खंजनिंग बाइ ताइ सीजी की थौदोक सीगी दी अखोई यमुदा चावबा अमदि दा ओन मोइना याम चेलेबा अदो हेक अखोई जिंगरांग एफिडेविट कोर्ट एक सबमिट लांखट खरबा मतुंग दगी दी हान दिसी पोसे मीडिया दा थोक्ट्रिबने हेक या लावबसु यादबा पोर अमा खक्ता अखोई से अदुम तादी तारगा अखोई कैसु तौबा ngамदबा पागल थोकपा ngамदबा अदुमाइना लei अदो ngarang tabadagi अखोई ngasi je ngasa ayuktagi hairiba family singje mayum puthi thiraga number launaraga अखोई दा चावना सम चावना मतेंग पांगे सिदai sida ai mayam thagat ninge da चावबा अदो माना अयाम्बा अखोई से लेंज पिबिरागा हेक मोय प्रेस की थबकनी अमरोमदा अदुगा अखोई जु विक्टिम साइड तगी मोयबु कितंग सॉलिडारिटी पिबो ओइना अखोई दा ओनेलना अखोई ह्यूमन राइट की मागा आइगा ngasi je ngamade koi chappada अयाम्बा मोय सिंजे पाउ लौबो मतमदा ngसागी थौनाउजम प्रेम हारिबसे सीजे मगने जिप्सी का फामिना बजाई ऐसी मागी लोइना बिसे आई वरी सारे मा मसा मक्ति गुवाहाटी द लेहवे ngasi चखी लाक्ते ना मयुमदा आई फोन द तौरगा मागी फैमिली मागी मबुंग मपा खरा अदुम उनारा वरी सारकपदा मा जे थौनाउजम प्रेम हारिसिदी लंगोल सी लाई मनाई देने अदुगा मादी गुवाहाटी द मचेगी द दुकान फमगा गुवाहाटी द दुकाल ओइना चावना फमगा मोइजे फैमिली सिंजरगा लेबनी अदुगा थौदोक्सिदा हाइरिबा जिप्सीगा मोइ अहुमदी फाइ हाइ थौदोक्सिदा हुजिकी मागी नुपीसिदी उहोवेबा थौदोक्सिगी माइ नुपारा फारा चिंथोकिबा अदुगा कामदा मोइना फुबा ओटपसे मादी मसाना उहोरगा ताहुबा अदु गुवाहाटी दे जुदा ngसाइ गुरु मयुम जिप्सी कइनोजे सांगजौजे मोइजे माना हाइरकपगी मतुंगिना दिम होय मा PLF की अखोई पब्लिसिटी सेक्रेटरी ने मतम दुम चाव पोस्ट ने पाइसे अदो मतम मानसु खंगदी खंगेबा मोय गुवाहाटी द लेमिनाबदु माजे मसक नाइबा समाइना मणिपुर की अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन अमै मीने हाइबदी मानसु अदुम तागले एदुबो माइ नुपादी कैसु थौदोक्सिदा अदुम कइमत माना हाइरकपददी आई नुपादी इचम चंबा मिचम नि दुकान फमगा हिंजबनी मानी युम पान मिनरकपदगी दी
asigumba ma hana mamang da ita ju ta de du hojik phaw ma sumber record yum de nong da ahing halak ta basu leite khote haina di wari tawre ajigi mai loina bisna aduga hojiki asi bhaksang je moi je phaga puthoka asangi border amada phangbani hai aduga yam nungai taba thogdo thamoi songngai oise aina nupi je hojiki thongnaw jam prem jigi loina bije ichan bi kawe aduga magi ma se matam du ma angang unabagi tha ani phadri hai ado yamna nungaite tamo moram de haidi maje e no bagi thodok to ta bada maje wan tharaga ju poche thodok tu di mami na makong na di uhoraga ta di taraga ado maina mai nu paje kari thokhrab roi do asi bo haksang asi bhaksang un di phange body aduma adumaina leibasima yamna nungaite hojik phaw ai wari sabada ko yamna wana sanai haidi ai su ai samai tawbani haibagi ai introduction han tawre aina kaisu khanganu ai jisa ai tangai phadaba si tholai jigi koi nang wari saning maina haraga phone number phaw piu yadaba ko haidi maju sumaina traumatize naraga poche hojik se adu thodok tugi matungda maje khitang nungaitaba wari ji mak je lining daba oiba ko ado aina phajana ko convex tawraga e samaina sigi organization in haraga wari budi mana phajana adum koi ga wari sanare aduma leire aduga masai kainogi amana ji thangjam thangobal thangjam lektagi seti side ge dudi amu makoi gi imung su unabudi unare duga makoi imung sina yamna phibam yam chataba imung hadi miron su leijadaba thogdok sima da akoi ma meeting ama tokse haraga su ek lakpa ngamdaba adumbadi oye adubu haiba singje akoi na hana amta khangna dabani na inau nauna ngaranga ngasi ga number launa raga akoi na e samain tawraga di akoi na makoi da makta mating pange na tholak pani na akoi na makoi yum da chatlaga unaba si tangai phade na khalaga akoi chachare adu akoi makha ta na akoi imung family akoi EEVFAM na kitang mating pangbiraga makoi da pungning nungai taba leraga su akoi su yamna haye singe haibagi makoi da akoi advice pi ga dodina te tawbada bu case gi matang da aduga imung manung da su akoi ju leikidaba mayam ji asiba ana imung leidaba mayam ji akoi di loina raga la amina makoi ju kamai loina ni kai wai haigani haibasi di akoi gi di tamo experience oire amarom da di ko hai nungai taba maseni akoi na kamai wari saga dagi haibase isa da thokpani na dum khangi haiba tare adu moi singje akoi da member di hana khang oidabani na ado makha ta na akoi pullaga di adum akoi thabak ama issue sigi oina changsalaka dobani na akoi pulap chatminaraga akoi sidai sida makoina ngasai gypsy family da thengnar ko matam da makoina hayoise moi lekai club mayam amasu akoi matam du da hogiba mayam du moi punna hoji chongthore aduna akoi ju kaiguma khara sa Manipur sarkar natragana kaiguma sijigi makoina matam du da puthokibado phate tawden hairaga hojikatana thoglei je kainu hawe makoina jam nungai taba lekai phawni yaungna club organization yam sawe ba hojise aduna kaiguma kharadi akoi tawrakani haina akoi khale tawge haina ju khoi sem sabu ju lei hojik phawbagi oina tidam okay ibang gi site ge mam mateng pangani habani yes thogdo athok thok poi se morom dai pangjali habani morom dai ga tuka men hujik maruina khangai ibasing haiba tai phungrabani soida sigrabani na inong khangai ibasing se mathanda tai na badai da pungning ninghan ba tawbuino ibam yang puine thengnare aduga thengnamina bado punna thengnamina se aduga amorom dai target sem tani madudi senary basing dandi phanganba moi maran gi matungina moi su punishment ton bai se ibang bisuni aduga makhoi gi su apambado ngai target tu chap manabna punna chenghamina se ba phom dani chawbuna masi swai swe maroina handaki Lieutenant Colonel Dhanbir Singh si natabada Rakesh Sharma ina amagi su koi mai doing khamta hawildar gumbagi dengoram do wala samna subidar gi matang da maroina khulai leiba adagi ke hetare khulai thado ga su da kai da leiba sing manakta chalaga paisa pibai kari gi amsu press song no phongre swai gi kari gi mayam sing yam kumna thirak kan da ai hoji kitang da makhatan khangjaningi se renu budi wapong ga thambir gre maroina gypsy ga phamina bada phagi ba hoji ain khambada साइकी प्रेम जे एदु तसिंग ओइदोरिब्रा ओइदबा ल कमाइ त मदोइ पोतु मखितंग खितंग मरुक सिंग खमदिंग बाहाइ ताइ सुम थेंग नबिरक पद नत्रगा मसक खंगरा लेरि से हुजि कयानो सम नारे कांड हुजि मसक खंगना लेरि से धरमबीर की कन्फेशन मतुंगिना दे मी ओहममा पुलप हाले हाय प्रेम रनेल रोमेश हाइबर माले ममिन कॉल नौबी प्रेम ओहममा लेरे मोइगि दे असि बक्संग फंगे हाय अदुगा हुजि सतीश की लोइनब मी में यावे मोइसे अनि निको सतीश से मसक खंगे अमदु खंगदे जिप्सी हाट पकानसु मी में यावे हाय इनोसेंट एन हाय केनोना पनब कांदा धर्मीन पनब कांदा अतादि मी तरे ने हालेसे तरे हाट पकानसदा
manga masa khangba anim gi haksang phangidaba ahumam phangba anim na masa khangdaba ne leis punna mi tare ne leis mi tare ne mi tet hat ki bada ani khangdaba masa ani khangdaba ojana ke swai sing sai ne khangjani se technically have ta maroina yes karigumba reopen to birak honorable high court no husik thariba family ki side ki side gi swai sa hona tijan view reopen to view kari ki have wafum la kan dadi thokdok thokhiba adagi tangai fadrati ojanga sai bi bada phungre pham du boda tijalakpa yawi kari gi adwai dum leire adu maroina khangdriba sing se masak khangba ngamgodra natraga khangdana dum unknown gainoina unknown kai tare unknown victim bi type dum leidori bra swai gi area se kamai thambini ge sin establish to boya bagi masi adumag legini habidi ngusagi investigating agency do maduna ningthi jana leiriba akhoi established norms investigation to da leiriba kanu technique mem se loi sinadana amna akhoi puning changna tawragadi madu masa khangdab sina kana kana no khangaba singbudi leiridana ko adumak thidopo maramdi kedogida ngasai investigation thamatamda perpetrator singdu loi mo wa hangduribani aduga makhoi gi disclosure dagi wa hangbadagi ngasai kana kana no kamai to no karam karam moi identity si victim sing si se masi adumak thidokpa yamna luba wafam mo oiroi hana khanjai toimusung luribadi ngasai gi karamba investigating agency na tawraga mafung phagadagi haibudugi matangduni ngasai mamangda nainabibedasu nainagre CBI gi di chada tarami hoidamak kana tawbugi thakta lei haidana aduna hojik nauna thorakba akhoi NIA chi amu masida akhoi mai onjana akhoi Supreme Court na ida Supreme Court High Court aduma approach to yagani aduga makhoi gi direction matungina akhoi NIA na su thigalaga hariba mayamna pammi wafumse masi adumak ohinba yagani hana ai thamjani okay renu maron hujik se CBI na akhoi CBI official sing aduga ngarang mamangi sayol sing da aduga ngarang makta da haibata director alok barma se apex court ki ben sing na kaina kokhatana yamna kan hairak pase ngarang gi aduga mamang da sayol sing mamang da thamgi basing na tabada ain khanbada yam drabda taruk da kumbudeng khambra suram do male hanjan deadline sing che pikal o haiba kano sing ke suk chudaba aduga khare hek pikat du hai 41 investigation to tari ro pikakum to yam chathi ba hai te slope se hoi moida madugi kari gi tappi bno kamai tawdri no sidi en khambada moina adwai dudi kumbam khangdabra na traga adwai su pakhum khara pibram di soim torom do male leireiba pibam sing chaubna thambi reiba maroina CBI sdi amrom da hairadi hujik tadi mase matam dugi pali ba sarkar sing dugi moi tawningam tabdi ai adubu masana sai pressure under pressure khara sudum leibajani hai bifima aduga loi tokto kanda survey amgi matungina 12% moigina case panayam handle tawrasu phanam pairasu 12% gumdagina charge thakap ngamdi ga haiba film sing akanda hojikpudi ibamgi site gi petition tawduna hojikpudi CBI ne SIT sema kan thidi swai se sum slope se sum tawla kanda di ibamgi kari gi baron HR su mateng pangbiri council mayam leibiri swai se CBI se thada thajaraktradi hongdokpa yabi film godo leigadra sin hongdokpagi wafam sidi akoina Supreme Court na CBI da sinabanina amadu akoigi khutta leite tawbadabu hongdoke haragadi makoise thajadabi matungina akoina mu Supreme Court da madu amu akoi amu affidavit tawba dakar oigani na khallebo ko hadi amu makoibu akoida saina si tawbiyu yadre haiba posima adu hojik phawbagi oina di makoi chairi yamna Supreme Court na chaibanina hoi magi director kaino nahangi CBI director kokhatli basi bok to yam pele haibadi nahan gai asu yam kui base matam je yethok aga matam lauraga lei adu haugi ba tang tara tai ta ju akoi victim family myam na CBI office akoi thomjang gi ba lei re hadi pelaktraba mayam je ngai ba su ware adu ga hataki tang kun tai ta hearing adu sigi mamang ji dai sida kaino akoi je kitang pressure piragadi tabirakadra kainaga akhoi tungan bo wakhaloni ko phangaktragadi tungan bo wakhalje puthoga kari tawsige CBI debu tawsira chief minister debu tawsira kamai tawsige haibo kokse puthongna ra ka da khoije nahan tang tra tare si ju akhoi jaljit che akhoi court stay tawba numiti amu oiba ado pot ke khudeng makta CBI da jalji ki ju CBI da leini ba numit sidai sida aina paning badi haidi tamon hangi bo hang duga di kitang tayo nare dubu si all case include oi taw bani na idum ai haizarage haidi numit sida CBI da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯝꯖꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯊꯦꯡꯗꯤ ꯊꯦꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯡ 1-2 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯈꯔꯦ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯜꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯛꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯕꯦꯜꯁꯦ ꯀꯛꯑꯒꯗꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯧꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯀꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ CBI ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏ ꯂꯩꯃꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ CBIꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯖꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯜꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯄꯦꯟꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯩꯀꯣ ꯅꯣꯏ CBIꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯧꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯏꯁꯦ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯥꯃꯤ ꯅꯣꯏꯁꯦ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯃꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯆꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯉꯥꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯕꯃꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ victim family ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯞꯄꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ victim family ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯅꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯊꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯄꯦꯜꯂꯛꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯎꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ TVꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯩꯀꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯇꯥꯕꯤꯗꯕꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯂꯥꯎꯋꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯣ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯈꯛ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ CBIꯗ ꯁꯥꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯝꯃꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯦꯁꯁꯦ 2000 ꯍꯥꯏꯗꯤ 1990 ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ 2000 ꯑꯗꯨꯒ 1984 ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯩꯔꯥꯡꯒꯣꯏꯊꯣꯡ ꯀꯦꯁ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯤꯒꯠꯂꯤꯁꯤꯗꯤ NSRC ꯀꯦꯁ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯕ 2011-12 ꯀꯤ ꯀꯦꯁ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ NSRCꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯂꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯞꯄꯦ ꯑꯗꯣ ꯇꯞꯄꯁꯨ ꯇꯞꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯩꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯔꯛꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯗꯤ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯝꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯦꯁ 94-95ꯁꯤꯃꯛ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯤꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯜ ꯆꯠꯊꯧ ꯍꯥꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯐꯦꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯀꯦꯁ 5-6ꯇ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯐꯦꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯁꯐꯥꯁꯤꯅ ꯇꯝꯃꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯁꯐꯥꯁꯤꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ victim family-ꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯈꯥꯡꯉꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ victim ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯄꯨꯈꯠꯄ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯁꯐꯥꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯁꯐꯥꯒꯤ ꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯠꯄꯅꯤꯅ ꯐꯦꯛ ꯑꯦꯟꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯀꯌꯥꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ CBI-ꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯁꯥ ꯊꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯡꯂꯧ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯈꯜꯂꯦ Okay, thank you. Chaoba ai lakchaning se chaoba ngasai su chaoba na tarongna murum thaidi yam tawhningobai wa sunate aduga tawbudu matang gi matungina thoglaiba thengnaraiba oiraiba development state civil society ki role du lohoningbai wafum ni murum thaidi chaoba as a whole kamai ubi Sarmilana chara hen batokhiba Sarmilana vote leppa Sarmilana yum pan gibadagi chara hen batokhibdagi aphasphagi mayokta lawbinaba mathanda orasu leidi lerambani yamna kano natra su chahi khudingi hek thadokpa amu e phaba event si haijari bai sam narakanda swai si khardi ubo phangambani hojik teng khanbada swai si u udo male hoi swai da lawba khopa imai ben mayam du leidi liberi du yam significant oina changel lam poto leigidabarina aphasphagi mayokta lawbai posi ma chorana sum kharadi udaba haidi loki haibatai udabai phibam duni sam narakanda duga chaw kamai ubi hojikpudi 23rd July 2009 की matang du leibadagi phe encounter case income da around almost lot laga leiba haigadra taseng na pucheng chengna handagi brai di khang daba karim kan da phas phas lo khok tragadi swai se adum mai gi ching pokti pokhai daba du dum pokhai rak pagi aki bam di leibadura kamai obligation senior reporter mo apspa gi se khoi urak pakan da maya mai thadana lambi thingdana go back apspa repeat apspa go back Indian army and mayam thengna jagre koi sa so lami chat pya da ngai to na myam irang hodna ko in many cases manorama panbada amane aduda akoi gi hanaki eng sahab lothuk chawdo Sarmilana chara helju ma je apang musire bra hai question sule le mana 16 years chara helju phagi ta phir ma le
Maramdi mana protest stories akhoi center sina apspa lothopiu haibai pot ama lera men khanje bai khanje bade somdan ainu point out tawjabado state ki hojik haiba aina haiban te ko committee report North East Security Committee report is moigi keno lo yawre suspend su tonori ba kangu ki kai phem ledi yam phajana tawde yade pheloi Manipur na Iran came to 54% of entire Northeast Manipur the to Iran sina Northeast ki 54% yawe hai report chi mutung na okay also apspa ki si matang se palaka se apspa se moina hai se hujik leba concurrent toiba center su thambe aba state na su thambe aba power ne adu hujik hai ba apspa se center na Manipur sungdam thambi leite state masana thamjabane na hai ba ai English haita word khangdre ko adu hujik hai ba wai jam sang bona te ba apspasi center thamante state masan thamjabani masisida akoina karim kuchangai leitena handaki report ru yoriba adu handu du kaino sini bai hajening isna masi am media apspa law tho hai demand se kanada tawta ke state sarkar tawta mantron al nahangi akoi tawbirami ba mamang congress parliament ba government sing sina mamang da assembly gi municipal area dagi lawthokren haise kamai lawthoin haiba question am hangba yayo tagade maramdi ngamdan lawthokri neba it was done by the state outagri Manipur gi tonga Imphal East Imphal West Thobal Bishnupur lariba sing sik tam tam lothu piremona aina hajening isna kain state ta power lane haiba adu hujik leba state city khoi gi leba sidi hanai congress sakar su miam da minam biraba hujik leba BJP sakar gi su magi election gi manifesto da every political party gi apspa gi matang sida khoi lothu kani haiba post lo yo hone ba miam su lo thene birangoni adu tari hujik ke lo le ge hujik paleba BJP sakar sing sina kain to buda bu haiba question su am chongle moi manifesto da su yo buni plus adugu makan nei nangado wa pot tu su kai haitare government ki su beram dil lei haita gadi yang bio pung tere makai pa gi nei na bodo lothokre kari maram gi lothok ki no haibu question ma hangbi aiba sarkar gi mayok ta khana ba pot to taning da lothoi ra ba ta gadi ara sarkar haibu su it has to be very strong yam transparent oyam takale sinda na pungai har kan se manung na khoi thokom tok si hai pot tu di akoi su yeng ma war pa yoiba khang da ra jo khang ngeba moin to yuli lam yam khang khang siang wari se som da khang pressure group da kale civil organization dai sing ju yam ngak pakhar le ta gadi apspa le re for example sanjit ki miat haibiro ne ko sidai da heroji thole kaim tok dre mayam khar lawra makan se huji muk darambi thole kan smai tong hat pene haire except for EEVFAM atopa civil organization na atopa kana thole ge ba khoi di smai na thola kan se o smai ore bore hai pm tumin le pm mu le khoi jam jombik over state amane hai tare khoi akoi public ki le thaji hai tare maram lai ta na to so thola kan se akan tho sane ba khoi lambi chida khoi gi tayar mai thau ko padi matang yam taw hai tare achum ba aseng ba matang mu la kan de ka taw biro kan de tumin le kan khoi to du ji kai no khang de pm nu le akoi gi public station ai na jeri to ai du lamjing mum di changi have sam nare kan da spearheading hai tai oja Rakesh loselak pose ujiki keno sini ngasai ka hitare chauru thambiri ba ujik ngasai report ki matung ni 54% of the irang hai batai swai se turmoil keno hai batai Manipur state ta thokpa entire notice ki matu keno se adu ga maroi mamangi akon sum tabada mase khabar ta su adu ga karim kan da public ki kari gi meeting ta sum phongdok ki bini congress sarkar lengi da segment tare te lok thok pose adu wan lok thok rajani center di yaning da bni na sam nare kan da like center gi ayab yaudri lok thok pa yati ka haibagi signal du piram se swai gi explanation hai tai swai da technical oiba kanu sing state na ta sing na disturb area leitre hati dum chasagi bhi abra na traka center na ga lok thok pa yati ka haiba noi lok thok ngam dabni ka haibagi rum leibra karim kan da center na se state le japon state tham japon haiba kai haibi ninge masi makti kanu ni apaspa gi kanu sida lairisi concurrent jurisdiction ni state amchung center ani makta sakti leiba hai adubu state ki law and order maintain tawjabagi thabakni aduna state na ngasagi disturb area authoka da ngasagi armed forces sang boy wani disturb area oidre sai pai santi oire haidi armed forces tu tumin na mai back le jagrani adumaina tawbe aduda mamangda khogi akom ibu witness minister oringa da mana kana haibisi is masi lok thorga center na inguna serekani na tagma tawni moi gi concurrence hai moi na moi yes pho yare haida haru oi haibagi mongonda aki bama leibjani adu lok thobo yenge kem haratre shanti ore a haugi su leiba ano ba sarkar BJP ki sarkar sina shanti pame de haiba shanti du langnabagi magi lambi ama aidi yeng seba lok thoga sat lok thoga yengsi yadre am thamo irang du leiragana kwa
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ ꯐꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥ ꯀꯌꯥ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯕꯅꯤ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯃꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯒꯦꯖꯦꯠ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯤ ꯃꯄꯥꯁꯤ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯊꯥ ꯑꯃꯅꯤꯗ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯃ ꯏꯁ ꯑꯐꯁꯄꯥꯒꯤ ꯖꯦꯀꯦꯠꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯝꯈꯥꯡꯗ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯥꯡꯗꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯩꯗꯣꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯥꯀꯦꯁ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯨꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯂꯧꯖꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞꯅꯤ ꯃꯥꯅꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝ ꯇꯥꯏ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝ ꯇꯥꯏ ꯆꯥꯎꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯉꯝꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯣ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯐꯁꯄꯥ ꯆꯠꯇꯧ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣꯃ ꯌꯥꯀꯥ ꯌꯦꯡꯕꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯋꯤꯜ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯏꯍꯨꯜ ꯀꯌꯥꯝ ꯈꯪꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯏ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯩꯗ ꯌꯥꯝ ꯔꯤꯄꯣर्ट मैम लेरमनी थंब याबगीसु लोकथोकपद कीबैसु लेदे लेरमनी खले अदुबो तरेक तरा थोना खनरकांदा सरकारना स्टेट सरकारना कराइबो ngamba aduga public general public singina kari pamba haibadu made ingambada adugi matungina pirep lobuna chungboda ingkali ojara case aduga chawba aduga renu ngasi impact news to laktiba aduga ngasi gi manungna chemba pung phan bi tamukta ai loselakpada kai khumnu chari bi case ahumpu amukana thagi chat ngasi gi tamukta impact news gi manhuna batang solution jana batanja yarole adu bulamdam sta tholiba thodo wathu kya gi marik chumba report ke tabak impact news miyeng ta aduna lebiyo